siasa sino kuona maendeleo ndani ya kaunti ya Meru nikio kiurekire kinene Ameru ba uchiure kaitine ka buni nyuma ya ikundi kimwe kia kariban tere chiembe okinyobisi ne bwangavana kiume kithiru ntuko njuma baito mwira ahete tere chiembe abarira maendeleo na botongere bantereu na kinya tongere banki ba Meru bakiwa utemu tongere kinyo mo batire weta kana mukari kwele nkangavana kenda ithira akiona witi na mbere mereyo ne kanire kwa watu mbaru ni munindi wangavana mutuma ntwethingia kiwa muntu ndene kaunti ya Meru na kioto ke kuona maendeleo kuma kirethiri kare iraringire kura tariki kenda mweri wa mwaka yo 2022 na gikundi kenge kiikane kikiwa kio kitikwenda kuromba rutha ro muntu nore kuona maendeleo ntere chia tiembe na tuko yoro ngavana kawira na rethire kinya ntere chia wondi ya Gachio na wondi ya thiro gaitina ntuko eru areke kuriaria na kuri ntere chia nkandone na rambudi chone kanire kwithire ikithiraniro kiri lori imwe ira wiki tintere ira itumi gitamekana ni atamburi kwithire ikiaya nuo bitumire chithira chita mwithiro yutire na brabo ngwati kwaria mantu yo tukuboru arendi na Dr. Julius Bijewe ni mukari wa kiama keno peonde ne county ya Meru na deputy speaker ndani ya bunge ya county ya Meru mheshimiwa Ali Mwenda kenda kudhoya witi na mbere ndani ya county ya Meru imaendeleo ya kuendelea kana ni siasa ikuringo kaitene ka na Mumeru neterete kuona witi na mbere kiri wondi rari ndani ya wondi 45 county ine ya Meru mbito MUTEMBEI ndwande na batukulukura 40188 namba yetu SMS through live kuri Facebook through live kuri YouTube mkedra nkidoma ntumire chiaku Waratu weta na mbere na mubango yo utuko baruare. Karibuni sana gentlemen. Hawa breri ya daktari. Mheshimiwa Julio ni kaito kinyakiri mubango yo waro siasa. Kaite na kato kwari kwena siasa nyingi muni kwa ndene county ya Meru. Na siasa isi humanity ne kundike mokira ketre kiri ngavana kenda bedra bakiromba ngavana etantere chiembe kureta maendeleo nao. Does it mean maybe kenda karibona maendeleo no mwakabete kiri munene fulani kuromba munene wabaritira ngwikana ni yake Mumeru kuona maendeleo kuma kirethiri karira thurire watelo kidogo ndero wa mike yeku ya goti ore mike to tuchoka kiwe kambe kiri DS DS kiure kiungo kurite still kigati kipending kiri daktari but now kiure kirake kwerekera kiwe why now that after ikundike kuya kiri governor itukuona ndathai governor na retentere chiembe na rawa ni antu bamwiretie what is happening Asante Bwana MUTEMBEI na kankege muthikiria wa Mutegeri wa Weru TV muthikiria wa Weru FM na mno mtonjia na mtomberu at large tubere karibu tuirane uma bwa Meru bibi kuendelea Meru imasine mare na bipindire utema endeleo ya ende tunoko nonto tokia kuloelia tetu ya retere kubwebia akachuo ndioro uteki ntware very special biara endelea ku imbodi na matank in fact na kwenda kulitana Meru tutangi tokorua mokasa ena marwa what are you saying no nto interview akubikwendwa matangi mheshimiwa yaro we matangi ariko matangi rara ende tiro irudiko ndo nyo endelea mtu itangire like 200 liters utamo njira kidima kawikira ruine itangi nebi no mutebia number 2 ewe itadhiru arari na like mburiana ithatu chiara endeti athiru kaiti ward ruare no kari na ward na mburinge ithatu so you can imagine aira joka lorini na jumbe you can imagine mutongeria wa level ya governor ukamata mburi ithatu aendeti na ward sawa sawa mimi aitukwira Mumeru ya magic na drama oiragira itwa uiretu bira cio tumerwa iconvoy re ngavana na ritingwe ba kamata na bono ndo nturuari masisi yonda ngotiri manitangare rukiri citete yo kwendia mburi ithatu so expenditure ira ya tumerwa ngavana kwendia mburi ithatu na thu na mawaziri yonde na ritingwe ba county yonde Meru yoni olo stukuloelia lakini mheshimiwa kiri kwena lori okama titembura bwana MUTEMBEI mburi rankone kiri to lori ni meagu thiri ithatu ciugari mburi ithatu na everybody knows that magic no nto ate kwenda antu bamenya bibi kuendelea watu ka mburi ithatu iri ku lori ni ya gindanirwa na lori umbwa ne kumburi so itugwera Mumeru
turia ikiwa tukwathwa na batu bibu tukwenda contain wastage ya kwena wastage era moya ritatu okay na kintu ke like 20,000 kwa tumira 5 million kureta kintu ki etiku make value na etiku and anything wonda dimino aya nemburi kana village elders ibo baba tiri kutwa bakirita ngwe ti character ya governor bati kutwa ari CEO wa Meru County rio office yona innovations utumbo kuria Meru no network countrywide na internationally tone investors bakeya kwambiriria factories in Meru. That's what we want. Ukalwelia what happened in Homa Bay na bobu kuendelea ruare Vihiga County. Exhibitions international antu bomba kuitethia ndi batu Meru retro to tank kwa antu bonde bakurua kanga na marwa ntorene na mukasa. That is what is Meru indoturi na atu tikiri na Meru raba itikiri ndone bari twakura lakini turitete okay podria ndome daktari kirigi yako still yes akuga anto babuite wikiro maendeleo teko turia marukenda banenkiro maendeleo na kulingana abari atwagwataga ikwethira anto bara eri iraita kwa stage managing oyora mweshimio arikia kuga imanje kitu jare Meru bari rwangara mekweja na beja banenkiro aka allowance which is okay at least anto bakona akwania mutu kweja kwa karaja aka bete koromba nyama endeleo jale but then tinga bano kubagirite beja number 2 kwa karaja aka bete koromba ngabana okura muno egembe nju kiuria ni atiri ni kinondo atithirite agita gegembe egitera president yathiurukite guku ngabana ariria mutindo mbere ya rekero kibao na gekirire kiuga mama zone guku na kanina ndimenti imama zone nyambene ti mama zone ni umba kuinterpret you. Number 2 akiaria la task case augere inkome anto payment oba kulinga kerere aja uju ni anto bangi bareti kuma nyambene na marori which was not true anto bareti ya marori as far as urankomenya na case ni ataumba ku sport anto bakiara ugana ndi barai ndo baraba kwaragi banyambeni balingere kerere tiba bangi ne tare agwaki yari kunde igo kai muno ala gutombera kwaru so issue kura gwita nyambene ti anto batumite nwewe ngo created then just kuongera ura mweshimiwa alike kuga deputy speaker mbere manyamburi ira ticia te county gorete ichi ni egito ria kwari na ngigi locusts we first government I think Munya was the minister for agriculture then egita ria kuruka ria kwari na ngigi ria igwatukire counties ira ciare affected ni manto ya ngigi ikethira ikithithairwo mitigation kidogo to manto fulani muonkana arua at the Ministry of Agriculture manto ya kuthithika mburi ichi eja na cio the most likely scenario rekethereo ikwithira weraci ukari mubango moyo Ministry of Agriculture ciomba kwithira ikiandika kwa kimathabu ya county uri iguriro na mbeca cia county. Number 2 kiricho gikunenkanwa kwa cio sinema iri rithithwa kenda gutukitira menyekana ningana kwija nako na ro kwa mfano abare bigangirwe ikweja nako nathu matangi ya nenkanwa nathu matangi ya agirwe maua which means ndo ya twira ka station ijara ya kiegoi na wondire ingi itanenkeri maua kwao maua ego police polytechnic ni ojeki ja kiegoi you know wondingiri itanenkeri je tanathu nontu nathu MC ura na guonka kwa twika antunya bakuma mwathi bejire onathu na kunenkanirwa kidogo kuma au ngabaneta kenda bitharanwa utimea nambazi ningana na maybe kenda gukia utundwa nontu gitukinya kwa nto mbuga balingangirwe mbi mbuga kenda ria mantu yomba kuja gwita senate kairi jawe kuja kuonekania jakengagwo jakauragwo nontu information ni kuthiuruka muno anenda ku stage manage kuonekana kwingwa kana kumizwa
kutuika yes antu banyambene batisaswa so apilo yakwa ibethere beka antu banyambene baketha bakina ndwa no ariko yeah. Wow. Now mheshimiwa kiri gazete governor na taririti tumibia we kuria witantere Ciembe na I don't know kithira ntora be kuiba wa mwere breakthrough ya witantere Ciembe I do not know because na yanire wa life we were in danger na ikiri ngombe nao ngombe ra thinjwa inao dijia umite so environment iretika isawa kiwe kuliunga ntereira but we can see after delegation ire kuyera yire tuko ya Friday babwe kaburambiriri thai wetikire ngavana ya ntereira maybe kana ingavana wengo itare abere kuliunga mbere yakire bere atuote mumeru batiri utuliria mtu maru maendeleo yeye nazo twina katiba mea kintu kile mumeru batiri kumenya twina katiba 2010 itire nto beta kwelenka mzee Moi marehemu mbemwira mtukufu rais ili athirire na tene meru watu na kiongozi winde mwita a dictator kana kamurungu ko shevye kongwa kakwenda kurombo kenda kaende maendeleo tuote mtomeru kubatiri utuliria gavana Kawira Mwangaza maru kenda maendeleo in fact wimbo antu bara betete ara indashio bairite betete no ntobo ampara beta kuya urwa antu bantu tu beta wona mtu ndo that is the language into my anti-coronary tract that word governor dhuru na kura umeta mtu ndo yes no ntu do to change mantu yando orindo mimi mtu ndo rita mantu yando and that is no more nani antu bantu beta wona mtu ngiondo sawa sawa in fact it is very unfortunate meru butu kwa dopu antu bara betere bonza ba umere na ngiri 10 okay so binde ba urashe mu karuare na batachokia nyaru arito bona bakiare tv ne value eweta kwa ngavana we wa ngiri 10 watetheria antu bana mashinani concern irire embe number 1 kwina ana 14 thai batenguine 8 directors na ana boba anje ba ndaba buteronguine boy weta kwa wa ngiri 10 ibwa chenjire bu number 2 wondi shiembe ira share discriminated against mwako 2022-2023 jiereo intogira bionde byashuniro wondi shetu byoshoka but governor waba mwingire embe au to yite number 3 when the deputy governor who made that region discrimination wa mwengo ofisine wa sabotage maisha yake ya uchenji antu be weta nao weta antu bembe number 4 wajinga toba tiri ubera sorry number 1 kenda etumenya we no kwenda kwaraniria abo in fact ba kuma oro awere yai maruke ya yange o yara yenara yara ya wambu so amoko bara na uri the sister ndrama ito abwe biare ikubwa so issues ira she moyembe chiongwa ita interest that's when we bara betete na mpara shio ba rongirie kum dena shembe itadira sawa sawa ito mona batwe turatongere bembe tutairia ngavana yembe neye nwe ngavana Meru lakini akareta drama akareta magic na bitu amwere batu in fact ture MCAs bembe twamwere kintu kitwa atmetam tuwantu kwira twaririe 14 days twethira tutona tinga tinga CMTF wondi cietu cionde ciembe otemwembe okaita ses otemwembe okaita permit no tembari tukwendembe batu ituthanu mbia cietu twiritire ngwetwengwa no ntoyu ufandi thirikari yutethia so thirikari eto fund otevalue tukuona now ni uturina tuwa Meru ne maru ya thatu kwina mutiania kwina mwembe na kwina mwiment na romba retu ndi mutongeri ura tukwenda Meru nuroka symbol of unity ura umbo twatanithia Meru yonde na tuweta kikatiba yetu ringi a very clear key functions ya governor that number 1 na ensure kwina unity county right tatia akwa lakini governor okoya ukwenda further agenda shake segregation ku discriminate a region against the other me ndo akwenda kuleta Meru na inya tuweke thai atwira ntubembe gwate bo mheshimiwa biye wa that Kawira na kumya kwe no to amwende ringi no season 3 no tukia yanyo no ndo ukithorambia ni ile almost 750 million to monka to ari batu turi assembly are you saying bukwenda ku impeach governor utebe nere au wingo oversight okay na nyo mwenga na tuwa mwaka yo no to mwenge 4 times kikatiba
buka tibe ku every 3 months bona atesa buka endia so na kwendo prepare antu na in fact humanity batu turiweta itwetre na section of MCAs ibotone Senate twitete kwende report yetu ke clerk of Senate na toa copy ki Senator Meru tumwira mwaka 2022 2023 want inyinge itonere maendeleo na toa endia barua na toa endia na toa ne received and now prepare psychologically hivi tuko kwenda kuuria embe nazo tukwira ntu baembe by come ya mweni heshima yake mkaribisha hii no ntobi ya kwenda in drama na ndwa kenda ita clips ira endia na ra senate wonto nta endri ntobi winambinga wembe so ntubembe to remain calm ya mupoke wetando eruwa tukendo stage bwako baka no ntusha bangite kenda tumya kudia tento bia tubira bio na tu Meru iba no etena drama na magic yako na bahati twa mutim in fact ilo yote tutumila twa team. Interesting. Mheshimiwa Julio, now let's come to this. MCs bara utero wa governor na nga kut former majority leader Evans Mawira. Ariwa matinka ya MTF ya kurutangwe kwa webu nene nkuona bakenyu muna matinka ya kurutangwe wondi nechio. Does it mean now ure MCA no mwanka ukare yakore kire executive kana ukare yako kurutangwe executive kenda wondi kwithire kiona witna mbere or what happens in any county riako tuika ukyaguthira uningu support we governor you don't kuona maendeleo so baba angi maybe been a different opinion kana ideologies one chute ona maendeleo is that what happened itre munya maybe kana itre kreito muronge Ibaka Edward mbere nyencho kekeu kamba betu bongerekani ni kile for example musema njona arua yura ngabano kali naju anto bari batethereria ngabana kuthukuma mbesa county ne Meru how no. Anytime kwena muchemanio ngabana tumera between 700,000 na 800,000 kuma kimbanje we 173 million the office of the governor nonto muchemana jura joende kana antobara bo ndebe na bakali wa allowances antobara ageta kiribo ibagwite kuri wa allowances nonto ni empowerment kurumwa ganto empowerment ya antobara sawa sawa iri abanengero gintu kuma kithirikari tenti komboro na ala MC awe ngugi anto baine baliwe o neo ni umwana inchi uromba kukinyiro imbese ichi government na ndi riria ngavana etaga akaithi mantu jampo imono tutikarakarawo tutikwenda gutumira mbere cia mwana inchi turenda kuinya baraba gutumira gutitenti tugagerwo ageta kethera na ndi memwere kuthithitwe mbese ria ga pocket no ntungugire igwite guithu isi department yuka ithia karikia so ankwenda gwitha Meru kunde aranga bane thena muchemanio igwitha kuna provided for that both babete nabo na bara bakethirwa no lakini kiuria ri jari nandi igoro nare igembe south ira etheru muchetho antu batunya nanga baura nanga abana matuka nandi magana jana na jathire rau anchoke gikuria giaku MC toka bwirite kwithira agituriria ngavana marukenda ngugiritwa na deputy speaker na members bangi assembly bakalita bakiuga kama antu ya MTF nituruga jo itina capacity ya komba kulitango geria mitongo kwa litango geria kulema njira tuona ale ya nyakisi kukiritwa membi tukoona nathu iwi wondi thatu totwe tractors uningana tira atuge ninya ne 10 ngutagithia mathabu kidogo atuge ya ne 10 baba ninkero 530 million MTF atuge tractor une 10 ontu wa tractor katuge wondi na kilomita magana jairi per ward 200 kilometers so 45 ones in a kilometer ngiri kenda 9000 kilometers ontuko katractor ime 2 kilometers na tractor 10 kari ime 2 kilometers ili tractor mwe irenda tuko 4500 hiki kenda 9000 kilometers lakini ile 10 ikenda 450 days sasa tuko magana jana cha 50 there's more than a year no menye aya 12 months meri itatu itherere mbura mweri jua 3 jua na jua 5 mweri jua 10 na jua mona December so meri itatu ne mbura so itikawa 6 months kuma ke 360 tentuko 180 dita weekend ntuko 30 tuwa 150
kwa 450 ukagana 150 ile ndame yake ethatu egichunku kenda tractor cia MTF ile county ne Meru twacumite nya ne 10 na itekinyie 10 kenda irekie kulima njira uri cia ndene ya Meru county imanto ya tiumbikana. So ntatwera ya gutuika kamemba wa assembly ageto turia marukia na ngugiritwa ngabana na bwite kumenya atiri muntu onde oro muringire kura no rota muringe ndene ya Meru county no county je na ni ugoti wobo kugitwa kenda ngugiyumba kuriteka. So whether na mtu nakomusa honorable member wa assembly no musupport kana tu musupport wondira ne bwite kuritwa ngugi te mantu ya coherence na that's a position. Wow. DS tuye kirimantu ya distribution ya maendeleo pa want. As you speak, kwina antubaiments, kwina antubembe na kwina antubatiania. These the three regions ichiko make county Meru. We start from there. And now antubembe iba feel discriminated uti maendeleo bakuona. Antubatiania bamwe iba kunya batero na maendeleo kuna yo tukinya no tukuna MCs bakudata bagunya still batiko nambi batiko na maendeleo. Now kiri issue ya mantu ya barabara na MTF kuna nkarongo hii. Does it mean kiri mwaka yo thirikari yo 2023 2024 na yo 2022 2023 wondire itwanere mathayara ya kuremerwa barabara kiri wondicio what happens to them na mbecira ba located? Asante. Tuambiri na mwaka 2022 2023 bondi yetu every ward battery kona 70 hours KMTF more than 25 ward itonere madhaya MTF mwaka ya 2022 2023. Okay, so really like ward 25 26 is here discriminated against lakini tukiwetu MTF kido tungere boka wira mwangaza na arena flagship project ya barabara cha 5 million in every ward more than ward idhano na ward ya Jereo itonere flagship project ya governor, right? Na muno region ya Embe. In fact today ward ya Embe yonere madha 70 ya MTF na ward idhano itonere flagship project ya barabara ya Embe. Tuye mwaka yoya 2023 2024 MCAs batu twatengete bia like njia wonde datengete almost 9 million che barabara ndayo located na location chetu non tuni that njia location 3 million and baiga location 3 million na burgene location 3 million to identify te barabara idi kabwedo na bei so ngavana yire 9 million ya njia plus modi inge chonde cha Meru 45 hegira kikintu kitwa MTF na kwa location ingitwa set aside so bira twekirite ki barabara shari 730 million kimanto barabara. Yeah. So gavana ya 530 million achoke Nairobi kikintu kitwa MTF. Mwaka thirikari yuthira tariki 30 June. Suruale tu mweri wa 3 ayo kuthira. So in fact mieri yetu tianio mwaka tuinga mwaka thirikari 3 months. So tolo ile MTF tinga ile Meru cia MTF mwite kwa na nye 10. And that is going to Moria. By direct that 45 ward ya Meru County ikethiro iko kinyelwa ni MTF na batiri ucoke kiuri kiu itumikiga wira oyambia 530 million akaendeke MTF Meru atimenya monkaru. Apart from that na atiro na 200 million tutukumana abangite kuendia. In fact ende barabara hii ondi ushi anto baba wonka reta collude na abwideti tu company twake aita koya aekira akauria mtu akaregister akabwithia mbia through MTF ako barabara ya bwithi company fulani ekariwambia ke 200 million ira ciatiro. So Embe munkaruari tutona tinga cia MTF na TMC Embe utekire mbia cia barabara. So ultimately mwetu still remains that ntuko egomi kwa masatandira twaririe ntuko 14 cia thira tutona tinga cia MTF odine cietu ses permit nambari yote yote kwenda Embe. Are you inciting right? people? That is not an incitement bwana Mutembei. You fund a government or ya what thirikari kuritira mbi we so you enlighten yanto watabu
So there is civic indication that you fund a government ikuritira mbi ngui. So government wamethaniambia kwa twikete kuritira ngui wina maana yo fund to batiri kuritira na into byaku. In fact winda wa to ginyanjia tuna market ida to main mutene murgene na maili tatu. So getho tebi to kuona bia thirikari bi itwete tuthwani twengwa turitira ngui mashinani kutena thinari na ibwantu babatiri kwethia na county kamba na county then banana county at the level ya ward turiye tukari uriku no tethi nere yangu. So currently mwaka yu MCs barabate wonka na ibekere mbia cio ki MTF uti wondi rona baba kuritrongo ibaraba wonka na bayonka bayinyila eyo mistake ya givenio. So batu no tumitie ngozi na turiwa wondi shetu. In fact hatu wakinyendi wondi yeku wodro tona mbia na maendeleo ya mwaka 2022 2023 anto ba kuibareke kuri assess ituriye wo Kimeru wo no tethi nere yari iriau. So discrimination ida ini extended apart from region yembe 2022 2023 nyambene nirejire kinya part of wondira chairman TMCs batiko watanira nao na governor. So no butugera anto beto turugira na kona to iranto endewe wondira otekuri tirongo to ni weronari anto bakuba kare hot na twambiri movement yeu atukare thirikari tufandi thirikari mbiri yawe ni totedia. Alright. Yeah. Ngwenda tuyoke break na tumiri nkora ninyi kimuno nyike rutoro Facebook na tuichokere nkwenda tuchinje topic kidogo tuye kirimanto ya report ya Auditor General na umbeti kwiri urete na kinyamanto ya Meru Microfinance still kuna lot of questions ikurano tukureka na Meru Microfinance area milioni 8 omweri kiraritingwe na in turn bachoke 7 million per month. So hii manto ya mukonda ya twethira tukaririe bona bijewe katuyoke break ture marando ya kibiashara tuchoke nyuma ya dakika inkai. auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone ya Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Imborera bukiruga metwete kwereka ni muntu akangwata gonto ke director ana bakureka mutu jitete kwavagara ndabwirire ata manzo ja kuruga nkimete kavagara butumere maromba butumere magic within 10 minutes ndienda nkime kavagara na bwe mecheta na botenda ka kugwirwa ri ni kiribare bejiraha premium kavagara tigenia na bagwirirwe kavagara. Usiseme unga, sema raha. Aya, amna Go TV stream. It's free. Go TV stream iko mkononi na ni free. Download Go TV stream app for free. Uenjoy live TV na shows kamia nane. Download and watch later anytime, anywhere.
GoTV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. GoTV, love it. Prophet Habil Olembo na World Healing Church Meru wanakualika kwa Jumapili 3 za vita dhidi ya mavazi ya uovu tarehe 24 na tarehe 31 Machi na vilevile tarehe 7 Aprili mwaka huu, ibada zote zikianza saa 4 asubuhi na kuendelea. Njoo na wapendo wako mvuliwe mavazi ya laana za ukoo, umaskini, magonjwa, kutofanikiwa na muweke huru kwa jina la Yesu kupitia mtumishi wake Prophet Habil Olembo. Kumbuka ni Jumapili 3 za vita dhidi ya mavazi ya uovu Machi 24 na 31 na Aprili tarehe 7 mwaka huu. Kanisa la World Healing Church linapatikana mita 100 kutoka Gakoromoni Market mjini Meru. Kwa maelezo zaidi tumia nambari ya simu 0728 560 960 0728 560 960. Usikose kufika. Bueno, tuweta mbere kurumira mubango yo aro ya siasa na ndo mentumiri ithatu mbere nchoka kiri rwaria kaimenye Australia riwa does governor Kawira Mwangaza allow other media houses to cover meetings apart from personal media. Meru has no freedom of speech and access to information. The governor should know that meetings are public meetings organized using public money. Kwena Makesh Mashadi riwa what kind of leaders we have. Anaongea uongo mbele ya wananchi. Wewe sio wadhiro akachio kuje uone maendeleo kuwa wadhiro na ukuwe na maendeleo. Mheshimiwa DS you can't say that. Kuna mtu wetu wa Simon Mugira, I do nothing to celebrate in Meru County. Our leaders are furthering their personal interests and fooling Marians. Na Fidel Mega Boyaka well Edward, actually as much as we are talking the truth and being aware of what is going on with Meru in terms of development, so the question is which criteria are we going to use for betterment of Meru? Because the more we talk the truth, neither knowing what is going on with this government, things are getting worse. We are not witnessing any change up to when are we going to suffer. By the look of things, we are singing now, but soon we might start worshipping for development to avoid worshipping leaders for development. It is high time we stop speaking without actions. Mheshimiwa Julio, I remember governor impeachment ya ndani ya Senate iko ari na beta chera which urite 78 million ukilokera mutambo yo infamous but now kutari na report ya kuma ya auditor general kana ile report ya kona ne kwembeta chiurite ki report hii umete thai ironania Meru itumbo accounts bura batumire 750 million kile mwaka yo 2022 2023. Now that report ye kuma revenue bond ne kona ne moya na rakuta mbesa MCDC Kaguru MCs Meru ntrona bakari the story. What is going on in Meru? Ibaka sana mbere ma senate gitare ugete report itare certified na yari manta 78 million taizi 20 times na tunyete 750 opening remarks yonde tan general aliuga kwina irregular transfers 729 magana mugwanja mirongo ina kenda million transactions yani utuma mbecha. Okay. Akawa yu a quantify yu alu 1.4 billion. So mbere nyambita kem ko uchoketu uga ngavana abwite kwenda resignete. Abwite kwenda resignete. Oya kwenda Western World. Na inywe akaenda kusave rieto rawe. Ngavana resign. Kenda resign ngeda kiro ya deputy speaker urantu wa Meru bakuga nontu bakaletie mbecha cia Meru. Nontu anjuki examples yiri datu yogweta Meru Investment Corporation irionekana mbecha iria ciaumire county revenue fund kana account ya county kenda transfer to investment corporation ciari 50 million, lakini iria ciakinyere kiri investment corporation 30 million kwa uwa 20 million euro
iwi corporation imwe ya county Kaguru 16 million kuma ke go transfer kuma ke county monga ke ile ko wato de Kaguru na area 16 million ka ura gatigati revenue bond yo microfinance yo. So all these sagas na sagas hiji kana parastatos hiji cha county mbere ichiomba kuona mbecha, ichiomba ku make profit na rute ku make profit. Weta ki report ye ne kuga kwena bioro bi akine county ablution block kioroge kinande na kef kef menya komba kamba stroke gachai kwa tukana jochi yakirori kundu kwito Sacred Lake mbere mantina na Meru county na Sacred Lake, lakini ngakwa tendo amba sium Sacred Lake ile kinkunga gutento yake ugi akino muntu kuma ripoti kuma itura uretie utegeo ya kino control aundi tangerino waliuga atiri guti maratati ja kuonekania gintu ja giki completely mantu ya waki wayo na nyonde ground gutikio indiri agwakiro nje muntu kiuria aundi tangerino agwa mantu very pertinent akauga atiri you kuonekania 5 million shillings ichi and transfer council of governors na 300,000 kire bondage public service board at the national level, National Consultative Forum. Na sheria ni eriuga itago Intergovernmental Relations Act. It's very clear. Mbesa chia council of governors igoma kire national government. Ika appropriated from the national government. Very clear. Awandi tanjino na kolia le ni atende che umire county ne. Akachwa kugende nyakeda na che umire county ne ri tie ku records. Tie ku transfers. Tie maratati. Kenda mbecha chiumba kudira tie tere na area. Tie ku maratati. So Mheshimiwa, what happens kenda in between kutuka mbecha isi ya transactore na dekondi teko na mbecha chietre, what happens in between yantu wako ikuona ni atiri mbecha toka chikiro na ikwirairwa kachitirwa ki chiatumirwa. That's the implication. Kochi arirwe tukwereano na kuendelea nkuruki akauga manual payment kule mbecha balibali iri 110 million kiuta tena watho na watho bu gavana na ria kwa wondi mbere ni report ya control of budget ikimwira kwina thina monkana ndiri ikinyete 64 million ehondi te cumulative ukinya 110 million na still ira ne mwirite atiri tiga go transact gwithira wina illegal account 22 illegal accounts non tubaru account ura controller amwira gatiri account ibwirite gukara central bank akurega bure akwija nande onde tari mwira tiri pasi nunire watho non tombeche icho nditumiri 110 million yirite bali iliyo kwigwa tukwingi members ba assembly na deputy speaker no mo barabara aja ujo ndene station yeji elesaga uri ambecha ikurewa antobate kulitango ki county even as of today ukethe antu iba kulitango ki kanisene mimbi gako unjia kanisene kana i muritani okirira lakini ero county government of Meru kuruki mbuga kanisa ijere ithatu ukethera kwina antu nja ti antu nkuruki egana nkuruki 100 people nja today kuma position of the director kwinama pari nja endwa ndi atumirwo nja gutwika ati kwari uria gavana kwenda aria kana kwi mantu ajara mwira bibi aremwa petanja bangi bekiro in acting positions hiji nontu trogo gatigwo kuri wazi kuri vacant kwa barabara nje iba kurewa baba bekiro acting nabo ugeto acting kwimbeche ingi ule yago over and above muchara jwaku cheko act anto iba kurewa erwa kibali ukethra anto iba kuri county government of Meru na berewa nguge kurithia ng'ombe ndenda kuri muthikirio Meru ile gwatangazwa ngugitia kurithia ng'ombe na washibwa county ne Meru cia office o Meru yo
arethetie ng'ombe kwanza bau barethetie batreni egita rimwe nyuma nara na baikomonka manyani ke government yembere na bero bete zone area na ng'ombe chia wa urite umabo mheshimiwa facts bobongwa benda bakeja kuga ku inya bobongwa nya persons bobongwa takurithia ng'ombe pero ni county government of Meru no 110 yegwitira so ukethira ondi tanjero na kuria atiri ni kinonto tumira 74 million shillings ukiugaga ukuria allowances cia mandaktari no banenkera allowances 70,000 per month 8,000 60,000 and to baraire you provide form by the law 30,000 20,000 40,000 but kiuria kirati kikinene nyato kuria ni atiri awe nya daktari na nenkeri ikuri chu ciarirwa ngiri 8 na ngiri 70 kenda chia 74 million ondi tanjiro kauga eji ni kuna watho iyo ndi tanjiro kuga bobo ni kuna watho we can go on and go on and go on right. Na ndeni yankuria deputy speaker mheshimiwa hali mwenda na assembly tongeretwe ni honorable speaker of the county assembly Ayubu Bundi Solomon na members about 56 nyabu bange 13 barema thiri anto ba Meru justice. Are you telling the assembly to impeach the governor? Kede atirizaini impeach the governor nonto 1.4 billion tembe cha kidogo Edward. Mheshimiwa Diez senior member ntiminzo merire ko tume hapo but now tukwenda twarere board ya rero ni Mheshimiwa Bijewe. Let's come kiri Meru microfinance institution ye kulingana na chair wa finance Mheshimiwa Caleb na committee members bawe barua institution ye kana Meru microfinance every month ile mishahara ya total of 80 million in return is 7 million bakuona why shouldn't akariba Meru bakareo woti bo fund institution ikurea mishahara yake no take into kuona bure assembly maybe kwa solution bure nio institution ime onto ite congenerate income yombo taithi Meru. Asante bwana Mutembei mbere nchoke kiu kambongele kintu kiripotira auditor general. Okay. Sunday twario wana twariria manto manyi kwena an issue the leasing of medical equipment amounting to 200 billion 200 million million grima na yana yele okay wita ki report ya auditor general arua utin document chekona ni equipment cia urwe na cia leaserwe na cia itere. So mantu yetu kwira Meru rimwe barona yega tu ina stories so Meru ariende on top of you yange tuite ya Ntere Park ya Sacred Lakes ya mamba yate kueleweka kuina ngiri maneli million maneli ya tumerwe kulis mende kwa which year mwaka 2022 2023 kiripoti ya auditor general duinye kaurwa so auditor general ote supporting document ya kuona ekwe bibi oriro bate kuona na abia enderwe so Meru rimwe tubatiri gwa nyate to serious tu ngore mwe no ndio bia 200 million tubatiri kumena abia etre receipt at least tubatiri kuona bibi ejere Meru general bibi etre kanyankine bibi etre nyambene bibi etre mudhara at least bitu tubatiri kuerwa so auditor general wintu bia ororo bia milioni maneli hotel report hotel city kuoneka hotel na bia kuruino bia enderwe so Tokyo retu kuria. On that note ikurare na transfers ira ringi cia procurement officers kiri level 5 kiri level 4 na after ntemeana takwa garire cia council ndrengi. What is the essence of yakuringa na transfer grade department and then after maybe consultation cia council na bibi liweletu the procurement officers kena bi million manlele ya idhanwa na yatekumana yetre so Meru tokwira mbia cia kuici tafadhali itikiria na Meru ena right ya wetia na kuria na mbia cia kisha enderwe ti sawa sawa na bio abori kiuri kinene berende mushokiria katu ya ki the sagas
Ruare Committee of Finance ni usamudite the CEC concerned aende report. In fact, saga si nyingi Ciaca Meru microfinance. But to assembly ituendelee tena discussion here for the last 1 year. Itulwelia value yo Kimomiru. No gendo kulwela shoka lwele benefit yako na implications yako Kimomiru. So BK atuatenga like now department unit TTMB ashe kuongela these sagas na bi nyingi mno. So batu bitu bauri yes ibo wetia. Lakini tolwelia kintu kiki kugenerate ilos. Medi ne saga zinje Meru iche loss after loss. Na beba kwira ambia isia yani. Lakini itocho kwende ya gerugera to baura ki baba kwa wambiu. Ndoto bera give us list yanto baba imbiri kuma biambiriria kuna list. So thinking kwa saga sina shotumiro kuya Meru. Na mno nyanto bate kwa wambia. Ndonyo eta in my ward. Kwa ndara ya mshemendo ibana ba wambia na Meru microfinance hakuna. Weta kukuinjo tena. So bichi kurewa hii. In fact na ikurewa na batu ne kinyeta stage tukona ito inge these sagas non tito tedia Meru. Au ni otore na tukaloeleria. Na batu ke budget ito ku review. Nazo ito serious. Kintu kira tukona kitena direct impact ke Meru. Hatukoreka kwa batu tembea tukalokit. So Mheshimiwa biye wa mbori kuria mbori ya batu three assembly. Dato ari senate tuare na report infamous tuare authentic na take one atuare murungu ewe itare murungu irore so daito na report kuwa 750 million Cia Meru ishuri tena itia accounted for batu tuakola mana report ito milweli na tukariria Meru na twariria Meru au ni tugoya direction ya twatik wow lakini tukatangoya to oversight unaona ko representative na ko legislate na hara tukaona kuina makosa batu tukatitangoya tunatutikira tu ku impeach we do it nto katiba ni to empower to tango imo time is running to nature building kabore the two of you na Dambri na Mheshimiwa BJ kwina barua yaandikirwe na ya kuma ngwene kwa Virginia Kawira na ngwitike na matu records na kwe barua ithirite itumo ya maybe kuriria either kuruto kwa wengu ine kanambi ndona nya salesi akitheta no to barua tongere no bakitheta no tubo kwengo kwawe what is really happening ka andikirwa to qualify kana imbi kuendelea no nto kuringana na atongere baraba kwari especially baraba ba support kurea kwengo kwawe barua kwina transfer ciarete ciantu bamwe ibwithura kutibatere kwa antu akwenda bachoku ngwene lakini utero thirikari utekwanda what is happening no with information imbibitumite thira akibelu ngwene mbega sana ngwetikia kira gitumite thira akibelu ngwene no to assembly ni etite deputy governor na esoka yeta baraba andiki andawe mimbi secretary wawe PA wawe antu barabonde no tibarungi kirwe ngugine ni county government of Meru na iguteterwa kenda bachoka public service mbundi ni etirwe kenda ni echoke biuria na public service mbundi yo clean na yo itina antu batena makosa antu ba no ntubera wa ba resign itengugine kwethira nya baruka cia fake ikwenda kwethia so and so ga resign ngugine so na eno ntubwa public service mbundi kurungama na kuga umani uyu bure irio Virginia kwethira kebelwa ngugine niyo atiomba niyo kweberia ule secretary public service board na ngavana no yango sainete baruga which is against the law secretary public service board appointed no adida panel na panel area ya wangiro ngavana panel area thikiria antu barabomba kuyuke position in secretary of public service board na conditions on the certified public secretary blah, blah, all those na akapanel kuthikira ye tayari recommend kire ngavana uju no tukona kibwira ngavana ajo kienwe kuringana na sheria anenkane assembly ya movet yari ikia ya uju isasora tureterete assembly esokiria ngavana amo appoint sheria eriwa aga serve 6 years na niriniwabu na
sheria ikachoka ikauga bara bombo mwenga iba deputy speaker in the assembly na you get very clear the numbers ile chiomba ko mwenga kama atombo mwenga so still na unere sheria na tiwe akikiri mantu yo litinguge nyakethe no buga kiombo iria umenye standard CEC of finance aina warrant of arrest tikwitikie kwa lieutenant monkanande nontu mbejire chelo pandiro ko ira chia bwite kuri 100 million na ikoroketu na mantu ya tabu bwega na court yauga controller ora akirita report yewe augire chia nenkano 20 million augura ndei 8 million nation ni rei who are responsible dai to kwalia chief officer wa roads acting nyawe acting mantu ya koma agire ndege akoria nimbia tumire akoria no ntunetirwe record chia MTF orwa record chia MTF reteke na tumbo baria au angete inspectors banjira na engineers bato ithire maratati na baugari tu thithie maratati jau no tutetere kuthithia handover ya njira na aria handing over njira na aria uria on the ground no tuchererwa tu kaende tractor ndini bukalime akuona mantu akumari akugende na gwita antire yo kiri mantu yo visa Did please don't so wankugana ndi atiri ura Virginia mono kira komea ni kwithira inontu agusign na gisheria ure kuga mantu yo litinguge bwa deputy bwa alitinguge ba deputy governor ba PA ba secretary and all that nti barongi kre na service board you very clearly it is within the law antu bwite kwitha bagichokwa ngugine na ndi ni gwatwika governor Kawira na timu abate go support po so ikyo gitumite Virginia watakando lakini and stay on us from a court. Alright, dero daiga tu ikuthira mwedali ukiaria the last point no tubo parting shot issue ya sniper ni ate yakarire sniper kuna justice na tutithika sniper monkoro re sniper oneke na tuwa the entire family they come out clean we apologize na boy sorry ki family sniper no to kinya the event ye kwa rimanto sniper utiro to nangava na rate. The only thing we are trying to mock the family. Kwa family ni changiri bia ni kwa hivyo na itu kuone ngene na the brother. Akiwa mutono inana ararita ngo ye nana bamurira ira. Tumwiri nya sniper nana atire na mwekuruti na mukuru. So justice for sniper. Auto karoma na tukadetera sniper. Na tuira Meru bendene. Ti sawa sawa. Na ti sawa sawa. To ashumia kurira Meru. Na tutokira bado. Ntariki that the mweri jwena in conjunction of family wa sniper. Na ibudige to ni ondon kira twithara tuli ande chairman yokyo tariki that mweri jwana iro twikitie mweri jwa sniper senate 30th of April pale senate ito wapirwa Meru bonde na baraba ina ngari chiao na bonde nambi twete gwate musafara juu twete monkara senate kwa tweka justice sniper tethira eyokinyanira. Thank you very much. Wow. Dhome tumeri motugerekia kwina bari Kabaya Junior. Good evening, gentlemen. Now, if the people who visited the governor were real Igembe resident, the first condition they would have demanded before anything from the governor would be unconditional apology. It's absurd to see how petty she takes the region, because in such a scenario, one would expect her first visit would be launching or commissioning a major flagship project. Secondly, Mama is a good mathematician, because we saw how good she used to calculate to public how the former regime utilized the money. I wish the same energy she can come with that bond and demonstrate how a whooping 750 million cannot be accounted for in the first year of our office. Please, no, today you time mashibwa. Tukwende total tukundi timo 10 days. This is the permit no barrier. Thank you very much, Dr. Julius Bijo na tupo kuona kanya. Mheshimiwa DS, thank you very much. Ebo akiri tegari bonde ba mubango yo na supporters bonde ba mubango yo yo aro ya siasa otubodu ari na tupo kudoena batwi. It is always a pleasure kwithira abudi mubango na yo. It has been done and dusted. Thank you very much.